he has debts and everything, and then hibah, yes, it should be the first priority. Do you think hibah should be the first priority? If we see the big three, which is there's medical, critical illness dengan hibah, I would put hibah at number 1 or number 2 lah. Tapi not necessarily untuk the hibah tu, tapi firstly for yourself, untuk income protection. So total and permanent disability, cacat kekal tu, dengan penyakit kritikal, dua-dua tu memainkan peranan untuk income protection kita lah. So I would say dua benda tu yang paling penting. Okay, for me, yes, in a way, hibah should be the first priority, but it depends on individual. So for me, kalau orang tu he has debts and everything, and then hibah, yes, it should be the first priority. But if the person dia tak ada debts, tak ada apa-apa, it's just that dia memang seorang, then permanent disability dengan critical illness should be the first priority. So kalau sesiapa yang ada, atau penonton kita ataupun siapa yang tengok video kita selepas ni, kalau ada apa-apa yang masih tak faham tentang konsep perancangan hibah dengan perlindungan takaful ni, boleh contact saya, Moses, dengan nombor saya di sini, dengan boleh contact Wan juga. Satu lagi yang menarik yang mungkin tak semua orang tahu, hibah ni tak ada repricing macam medical, so kita punya harga dia kekal je. Yes, betul. Tak ada repricing.